जोजलपा थौ नेपाल सम्बत छिन्छसव पिज्ञाद बछलका एकादशिया दिन थौ कवि केसरी चित्तधर हृदय बुद्धि न ख अथेजुया वे कया बारे छत्वाचा ख थन न्यथने थनी सच्छि व झिंगु दन्य ये या तुन्छे गली तुलाधर परिवारे भूम वे क नेपाल भाषाया नादम साहित्यकार ख अथे दुनुगलन लिसे बुद्ध शिक्षा नालादीम छम बौद्ध उपासक न ख नेपाल भाषा व बुद्ध धर्मया सेवायागु झोले जीवने अनेक दुख स्यादिगु दु वेकल नेपाल भाषा व बुद्ध धर्म प्रचार यागु दोपने राणाकाले वेकैत झ्यालखाना न कुंगु इतिहास झिसस्यो झ्यालखाना चोचो हे बुद्ध जीवनिया लिदहसा वेकल सुगत सौरभ नांगु महाकाव्य चोयदिगु ख गुगु हलियंक नाजा लोकवा अथे वेकल मेमेगु आपल साहित्य चोयदिगु दु नेपाल भाषा व बुद्ध धर्म चोन्याकेगु खेले थथे बन आपल आपा योगदान बियादिम वेक चित्तधर तुलाधर हृदय जु थगु छे नेपाल भाषा निम्ति दान बिया थकुगु दु थुगु हे वेकल दान बिया थकुगु तुन्छे गलिया छे थौकने चित्तधर हृदय स्मृति संग्रहालय तका सञ्चालन जुयाचंगु ख छिकपिन्त जानकारी बियाचोना अले छिकपिसन वेक चित्तधर तुलाधर हृदय जुया बारे छु ख सीकेगु इच्छा दुसा ये महानगरपालिका 18 वडा लागु तुन्छे गल्ली चोंगु चित्तधर हृदय स्मृति संग्रहालय छाया सीका दीपै थौ वेक चित्तधर तुलाधर हृदय जुया सच्छि व झिंगुद बुद्धिया दिन खुनु वेकया गुणानु स्मरण यासे दुनुगुलनिसे श्रद्धाञ्जलि देछाना चोना अने बपि सोकुमी भाजु मेजुपि छिकपिन्त थुगु भिडियो यगु खसा लाइक यान दिस कमेन्ट यान दिस अले शेयर न यान दिस शुभ जोजलपा।